talo fatu talafo ili nei tae au si mea lau whaafonga talafo ala Radio Samoa. Ua toe vave ave ese e Queen Selani le sa alotonga o tangata kiwi taunu uatu ilona steti. O le tāle iwa taimini usila na pō, na toe amata wha malo si eile ta tauna wha anofo e seo pāse se uma mai ni usila, e taunu i Queen Selani au se tālia. O lele ato se vai aso talo na toe sa o loto pāse se mai ni usila taunu i au se tālia pe tai, o le māua o cases wha o popol community e pe ona iaile to o tolu na sawi le aso lua, ua mafua e ona toe suia le whai unga le stete. E se mai i pāse se taunu utalu mai le pō na pō, o le afo i ua toe wala au pāse se uma whai malangatu i New Zealand, talu mai le aso ono Februari e a ngai mō siaki, ma wha anofo e sea a o tālia whai unga o siaki o koviti. E fōlinga mai o le a tāpunia mo le vai aso a tō le nei le a o ngā mawalunga i papa toe toe. O le a o ngā mawalunga i papa toe toe na toe tāpunia mai le aso lua ina ua toe wha amaunia se tasi o tamaititi a onga, ma ele o mawhai ona toe tatala se ia vanga nā ua saule kilia mai le soifua maloloina. Ai i se whaatala noanga malele i pule i lunga le tio whaavau maloa ni usila, ua ia whaaleo, e ono le toe tatala ina le onga mo le nei vai aso, ona o loo whaanga solo pia siaki le taimi nei, ma o le aso o loo fuafua e whaamama ai. I le toe whailo mai ai o cases fōu e tolu i le community le nei vai aso, o le afo i wa whautuaina i lato wa tā ua o casual plus contacts o le kei Māori botany, e a ngai mō siaki le aso, ma a maea e te taona toe whaia isi siaki le aso tofi o le vai aso fōu, aso whao mati ma e te taona whaanofo e sea mo le lua vai aso. Ta ua mai o le to o tele o tangata na tumutu moino fuanga na whaia isi akir koviti ana nafi, e au fiei ma le lalai o Tara, o i lato nei nā sial whale o loa le kei Māori botany, i le aso whareile ma le aso to na il vai aso tāluai. O le puana pō lea fo ina toe sa wai le isi whaopoponga o taimi na iaise tasi o keisi lea la le kei Māori, ma o loo maua umai lunga le o penga te whailangi le soifua maloloina nei whaamtalanga. A o whaasolo pea tū wingol koviti, o lea utau nuu le utalo na lua o tui pui pui. Fitu se fulu wono afe, tui o le utalo na lua o tau nuu, ma o lea ufa o popo i le ono se fulu afe na mua i tau nuu mai le vai aso tāluai. E se mai i tui na sauma le uta o le vai aso nei, o sawai fo i male afa miliona o nila whaapitoa e wha o ngā mō tui. Ai se vainga te amilonga wo i eitu winga le upo o mai le so le whaasolonga i tangata ngā lulua i malai lele o le vaenga le cargo, whaapele tusa ma le tolu afe valu se lau le o ngā lulua i lunga o vaalele ali e New Zealand. Ta waile fo mai sinia le kamupani Dr. Ben Johnston e le o whaamalo sia le whai o tui mo le au whai ngā luenga, ai o lo o whautua ina malosi ta tau o na whai mo le pui puinga. Reporti le One News o lo iei fuafua ngā nisi o whai pula le mauta e whaalawi lo whaala o tele le taimi e whai ai o lātou tui, ma o le a avea fo i lea mawa noe o na iai i lātou e le o mana nao e whai ani o lātou tui o le koviti. E o atu i le tolu se fulu afe a ingai kalai estete, o le ato tongi pili o le vai, pe a tau nuu le fuafuanga le council, o kalai estete le aia o pito i maua lunga lana wha o ngā o le suawai wha atusa, e isi a ai tele o New Zealand, ma o le ua iei fuafuanga e o vatu loa ma le fitu se lau lita o le suawai e wha o ngā i totono le aso ele a inga, o le ato tongi lo le fixed rate e tā la tolus furu lima sene mo le tasi le afe lita si lia. Fa e loe se tasi le pulenga le council, Helen Bowen, o le totongi le suawai o le a aveo se awala e fua le iai le so ona fa o ngā. A fai alo ia le totongi le suawai si lia mo kala estete, o le a mawai le council le si lia ma le 2 miliona i le tausanga. A o tatala mai ei le awa noa mo tangata kalai estete whaali fina ngā loai i le asuinga, ua whaeloe nise mo li mau e tatau i le council ona wa ai mua i o ngā paipa o loo liki ei le whaitau biliona o lita o suawai mau. Whai watu talo tae au, a o fia le vaenga le leiba i le sau i lalo le whai numero o whanau wola le mativa po le child poverty, e leo a toha ona e leo au fia i whanau Maori in Pasifika. O le ufa lau i lo wha maunga le ofisa o wha maunga, ma o lo sa waile pa u o le whai numero o whanau e ola le mativa, talu mai ona tu mai Jacinda Ardern malana leiba i le lua hafes fulfitu. Pei tai nei wha maunga o le to atasi to tono le to a lima whanau Maori, ma le to atasi to tono le to a whanau Pasifika, o lo ola pea i le o langa le tango lima ma le ngā whatia mea e mo o mia i aso uma. E iwa fua whaatatau na wha o ngā le vaenga o wha maunga, e fua i naile o la mativa o whanau i lana so e soenga,
Mana whaia lea i le lua tausanga whaamae a ia mati o le tausanga te aluai. Ai i se tali mai le malo o le lei lea o ana fuafuanga na i oina i le si iti o tūpel whanau po Working for Families. O nos full tala i le vai aso mō pepe fō whanau i lalo le Best Start, whaapele winter energy payment e fesosoani mo le tawol e le tise i taimi malulu. O fesosoani umanei na sau i lalo le Families Package, ma fuafuanga o le awha i titia i le limas full wha afe whanau mātitiva. Peita ina o le se fulu wono afe tolu se lau le whainu mera na sawa i lalo. I nei so esu enga ma wha maunga wa saunu ai le komesina o whanau, Andrew Beecroft, o lo o ma whai ona fo ia le ola mativa o whanau ma ua tatau na wha anga i se taimi vave, a wa al mea moni lava o lo iei tu pepe o na wha iloa o lo o wha leo leo mo taimi a wha ti ai. Tala naol tae au manuia le nei as tofi.